Well, namhlanje sisehome ngoba kukhona udaba la babuDlamini amawele akhe alimalile la ngaphakathi awile and elilodwa unfortunately alizange lize liphile kodwa ke elinye lisase sibedlela kwi-coma. So ubabuDlamini uyakhala la ngento eningi, ukhala ngebhilidi ukuthi akekho ke wasondela phambili ukuzomnika lokho akudingayo ukuthi azizwe naye ukuthi uya-understand ukuthi kwenzakaleni. Wacela i-footage banqaba ukumnika, wacela amaphoyisa o-detective ukuthi ba-investigate kodwa balokhu bemsenda from pillar to post. Wase ekhala nanokuthi-ke i-building yona self ayikho compliant ngoba siyakhumbula ukuthi khona omunye umuntu naye washona umntwana omncane umawakhe ade khona naye la wayefunda e-UKZN. So sizocela nje ubulungiswa, sizocela ukuthi wonke umuntu ophakathi kulolu daba adlale indima yakhe njengoba nje sibacelile ukuthi sithembele kubona thina yabo njengomphakathi. You know, uma umphakathi unohulumeni, you always leave your trust in the government, but siyabona ukuthi kuzophoqa ukuthi kancane kancane nathi njengabantu sisukumele silwele intweni ezithize. Well, iyona indaba esifuna ukuyithola leyo ngoba sizwa kuthiwa udaba lukhomba ukuthi umphathi webhilidi umuntu nje owaziwayo odumile mhlawumbe osatshwayo masizwa. Angiqinisekisi lokho, angikwazi kodwa ngizwa kanjalo. And manje izenzo zamaphoyisa mazitshengisa ukuthi nabo bekho forthcoming when it comes to information, nathi kusinika leso sithombe ukuthi ngempela mhlawumbe kukhona into efihliwe ngoba ama-contents akalile kanje akube khona bathathe accountability, kube khona o-detective abasi-investigate-ayo, ubaba bema-update naye ukuthi kwenzakalani, bangamenzi engazuthi umuntu mhlawumbe obangisicefe noma ukushisa. Uma ushonelwe akuyona isimo esimnandi, akekho futhi umuntu efanele adlule kusona leso simo kube ngathi akwenzekanga lutho. Well, as a match and match, sihlale sikubalula nathi ukubaluleka kokuthi lamabhilidi aseshwe, lamabhilidi agcinwe esesimeni esiright. Sihlale sikubalula ukuthi khona amanye abo antshontshiwe athathwa abantu bokufika. Njenge-match and match thina siyi-movement ekhuluma ngama-South Africans. So into nje nama-South Africans phakathi e-prioritize ama-South Africans nokulungiswa nomthetho siphakathi kuyona, sibuzwa kabili kathathu ngoba i-match and match abantu sabantu nathu, that's why sizohlezi siphusha into enabantu base-South Africa phakathi. Well, I think iyona into esiyifunayo yabo kube sine-assurance ukuthi lolu daba ludaba olusukumelekayo kuze kube khona abantu aba-accountable kiwe enkantolo, then ngaba sinayo inkinga. But if we're saying ngo-2023 khona owalimali akekho kwafika e-court kuthiwa uzo-accounta for leyo nto, yaphinda futhi isimo esifanayo 2025 nakhona futhi sizohlala singenzi lutho sithi silinde ini kuze kulimale omunye umuntu. And asikhulumi ngoba sikhulumela ukuthi sikhuluma le building phela, sikhulumela wonke ama-building la eThekwini ngoba siyawazi ukuthi iningi lawo are not compliant in terms of safety, they are not compliant in terms of ama-living standards abantu kanjalo. Abanye kulala nga-5 ekamereni elilodwa, kuningi nje yabona. Abanye bayantshontsha lama-building beqhamuka amanye amazwe abo bezoshushumbisa kuwona, kuningi nje okonakele. So siyacela abantu ukuthi lamabhilidi a-prioritize ukuthi abe amabhilidi a-right. Well, sina sibuka ukuthi lokhu kusho ukuthi kubalekile ukuthi njengabantu abamnyama sihlangane silwele ngoba siyabona ukuthi esikhathini esiningi mase ngabe siyayeka into siyekelele igcina isimoshakele. Angazi noma unganaki noma ithina njengabantu mase sesifikile because makhona abantu bakithi aba-in power sinethemba nathi ukuthi bazosibhekelela ukuthi izidingo zethu nathi ziyafika, kodwa nabo bafike futhi babhekelela abanye thina sibe ngazo sisama-second hand citizens. So siyacela abantu ukuthi ama-South Africans akubona ukubaluleka ukuthi nawo ahlezi ehlangene ebumbene imbumba ukuze silwelane silwele futhi nathi.